Ka re kore, ka tino hikaka rawa atu ngā kaihaka me ngā apataki o te kapahaka kia tua no ki te atamira o te matatini a te rātau. Kua mana i te kōmiti whakahaere te tūnga mai anō o tēnei whakataetai whakahirahira a te rātau. Ka rea noa te matatini kia tūnoa mai rāno i te tau 2021 nā te kōwhiori me ana karawhiunga katoa. Hoi anōra, kei te whakanui a te matatini i tōna huritau 50 i tēnei tau tonu nei. E whakanui ai tātou katoa i tēnei taumata whakaharahara, kua whakarewa hia he kōpai waiata hou me tētahi puka puka hou. Nei rā, a pohatu roa wainga. He waiata o mua no te matatini. Kua whakahauhia ake hei whakanui i tōna huringa tau. He mea kohi tēnei e te rāngai no te matatini tonu. Nā rātou tonu te whakaaro kia tū, ko tētahi kaupapa o tira kia puta ko tētahi taonga hei whakanui i te 50 tau a te matatini. E 50 waiata kua tīpakona i ngā 50 tau e whakahaereti ana te kaupapa whakahirahira nei. Hei whakaoti te kōpai hou a te matatini. E hara i te mea koe nei tētahi o ngā waiata, engari, ko pere tonu tētahi o ngā manu ti ori ori. Nā reira, ko te whāinga nui o tēnei kōpai, ko te kohi mai i ngā waiata o mua, kia tū tonu, kia tū tika anō, i enei wā tonu, anā ka ora mō ngā 50 tahi rautau e heke mai nei. I kōkiri hia te kaupapa i te tau 72 ki roto rua, ko te toa i taua wā ko te waihirere. Nei rā waihirere i te tau, ko tahi mano e iwarau, e waru te kaumātahi. Ko te hiahia kia whaiwāhi tētahi waiata mai ngā toa o ia tau, me te paenga atu anō ko ngā tino kaihaka tautōhito o te wā i whaiwāhi atu. O tā kini i haka tērā, ko te kuru o te marama, wāka tērā, ko ngāpō mā wera, ko te hunga, ko whetūrangi tia i noho ai tērā taumata ki te waihanga i te kaupapa. He kaupapa whakahirahira tēnei mo enei mātanga haka i te hokinga mahara ki ngā tau kua hori. For 50 years, we've been telling our stories through haka, through mōtiatia. So if we look at Ngā Tūmanako, that whole mōtiatia in their last winning bracket was all about the struggle for te reo. Iwa te kaumā waru ki pōneke ko te solo a Tony Stewart. Ngā mahi waiata, nāna tonu a hau I hao mai ki tēnei ao. Koira tētai o nā whakataitai I te mea, ko te I reira o tātou whanaunga, e poro tēhi ana, I reira o tātou whanaunga newe nā waka, koira te tau I hangaia mai ai nā waka taua. Hei tā rātou, ko te paenga atu kua mana te whakahaerenga o te kaupapa, hei te tau, e tū mai nei. O tira te hia mano tūpuna kua riro ki te pō. Rātou kua para I te huarahi, rātou kua whakatauira mai I ngā ahei ngā te iwi Māori. E 50 ngā rōpū kapahaka, e 2,000 ngā kaihaka, kātū ki te atamira, hei te tau e heke mai ana, ki konei ki ngā anawai. Pohatu roa wainga, te karere.